دم باش بینرین هجا خوشتویل هر جهه که هین بینری آمد کن امنوکه البازار کینا بازار همی گریدای جهانا زاروکه همی پیتویاتیت وانا جه جلوبرگا حتی بجین هر تشتکی پیتوی یاوانا بجهتینیدن بابت نه پیتویاتین زاروکانه مزور جاران گهلید بیتن فلان کسی بجین خزاناوی که جبویه کربویه و دبیت جه بسیاره نوکه افروگم دیو بسیاره کین اره بو چی خلق حزت کتن خزانت وانا کربن نکوکچ تایبت بجین زاروک نخریان بجین زاروک که حزت کن کر هبیتن اره اگر ودگری تچه افروگه ام دیو بسیاره هنی آراسته کین کابو چی افچنده هنی تیتا گوتن و بحث کرد زاروکن دکی چه کو کراکن مانه؟ بله عمر دریج ممنون سپاس بوجی اوهانی جواکی ده هیا پتر خلق حسکن کره بنش کچا خدي وكي أظن بجن على أساس كرجه بابيت جريتن جبر هندي جواكي ما بتر حش كرات كان تو نبینی زور که جیه بوینه جه شانازیه با مالت خو؟ بله قالك يعني همو كتش نزل دفمن بخو كتش يعني وكي كوري فرق نينا قالك رئيس الدولة وكتشن جنكن اگر ام بجین ناف خزانه ده هندک خزان شندک فرقن خزانه هوا بنامالا و هین فرق یک هست ناف برا کچی کوری؟ نبخد چه فرقين نینه؟ نا والله دف ما كتش كروكيك خزان داری؟ نه بخودی نه بوچی جواکی مدا پتر حست کن کره بن شکچا اوهانی بوچی هست؟ خودی نسبت تکوتی کور و بچی بچی حس کن بچی که ایکی کر بیتن آن حس ناکن کچه هبن گلک خسی و خزیر حس ناکن بیکا و کچه هبن خودی او چتاکی طابع واب ایره دو بس قدرات رب العالمین یعنی مزاین شو کج بیت کور بیت دفع عادیه درسته بو یک چیز درسته بس یا کور کی نسبت بیجین مثلا کچک مال خلکه دی چیت مانه بس کورش دی بو مینیت مثلا بو شول کجی برنده چی بیج برنده بیتونه بس اگر ام نکب کینه نمونه گلک کر بو مالت خونه بوینه مال بس گلک کچ راست بو خلکینه بس گل هنده بو مال خوید بوینه سنه دوید بوینه مال یا نه اج وصا بلا وصا جل فيرنام يفرقوا جدايا كتكين بس امد بيجين هكود بيجن تشتاق بيتن رازيبون السر هكيد بيجن وي تشتي هبيت ابي خودي داي بيجا تشكيج بيت شكور بيتن اشهد بلا درسته او صدر صبر امی تسر یا خودم مثلا قالك جورا جنك تنافير تشتات كرن چند تو في شوليد كي جورا كتا گهله بويا مثلا صحبتك هاتيا كيرن كو بتر يا حسكري كور هبن يان كچ هبن بو افهاني بو چي هيا يعني تقول موقفك بويا افاد الصلاة فيري تقريبا اوچتات بيجن يعني با نه كچا نه كره خوزي كربا بس ام انظام بيني اكيد بيجن خوزي كربا او هكذا بيجي دلي خود بيجي ان هندك ازعاج كي يرجع ظلامه ويا خسي خزيرن او اكيد او ديال متاثر بنا ملاوي بخزاني مثلا كا مثلا خزيره دو بيره مثلا او چبجنه خاصي ميتا كا اش وديرش اش قبيلنا كما مثلا بس او يا خديه او ندسي ودا ندسي بيكدا او ندسي خزانه دا او شو خديه خير هين واشل بلا بكرن تشتي زارو هندك بوك تماما تستبتشيكو كاريرا انت قلتي ورد اللي في حزه خوجي بقرا اري والله عارف بسيارك بكين بوشي جواكي مدا خلق حست كتن بيكيت وا يان كيتشيت وانا كرها بالناكتش بوشي خدي با نزا ياش مفهمة كيتش بتريد بين شكرا نزا با من دويد هاي بس با شاش كيتشيت هاي بس با بتريد بين كيتشيت خا اس بتر حشوات كان ليك بتر حش كيتشات كان خدي بابي واش بيجن برحم ترن كيتش خدي قالها خدي كرش قالها فرح من بس با ما يعني هذا خدي كيتش دف ما بدي ترى هذه هندك جرى ناصيارت هوا مروفيت هوا فانت شتا بحثت كان ام حست كان كرمها بنو تعاجزنا بين خدي قلناها ما بس ما بتشابت بس بمراتنا يعني
فهمتي كاينه كيتشنا كور امي قبل حاس كنا ما تشتي خدي بديتي ما بس يعني خدي بديتي تشكيج بتشكور عندك جرا مروف بيشتن خدير الفاجري تنيان قلناها خدي قلناها قلنا يعني من الشركه كاتبه رب العالمين هم اتشتي يعني جونا خدي ده شكور بتشكيج لوكا برا بتشتي تجيت جري تو صحت كي كيتشكاني كوركا خدي صحت كمان ديف حزة يعني برانجي مروفيت فيتن بس هكي كتكابو بيفازي هكي كركابو شينا تمام لوكا تدي شيني بيان بيفازي بي شيني شيني بلا نظن همو خلكي ما خوب سر هندي على موديكو بتر حسر كركي هي تو كيتش تو عاجز نابي خدي شمن بفرقنينا بس ديف حز عمري هندك حس كان اوليكا كربت هندك حس كان كجبيت جاب بتري اولي اجبار هندي وحست كان بتريا اول حس كان كربيت او جي خرسر خاصيت منيت طبعا بشتكي بيجين قالك جرا افروكا بشيغام دي ما ياخذ شولت جينكاكي بوتشي كيتش هيك رابطن تشيتا دكتوري دي زانيتن كيتش بيت حتى نويريد بيشتا خاصيا خوجيكو كيتش بس اگر كوربيتن دي احتفال هرنوك هدانن چونکو خاصیش دست بگی ده بیشتر با مکراکی بینه ده اولی که بیشتر کربیتم جشبر هندی نشتن بجید که چه بجوده وشرید بله مهم سلامتی بیتنو هکو بجن چکت شکر بجنی صالح بیتنو و بساخی سلامتی مازن بیتن بله گلک سپاس بوده و دست خوش کار هوات کم سپاس بوده اما چند تو ویشولید کی نزدیک 15 سالک بیست بله تمام شپازه سالا حتی نوکه ده هندک جا گهله بویا چون گیجنه که تینه ده فاز ظلامتین خلق بتر حس كاتن كيتش هبن ينكر هبن طبعا كر بوتشي بالرغبته كيتش نافي وفرق لينا بس برغبته هي كتشوفه كرفت بس هي بتر كر تمام لقى قالك جرى موقفك تا جهلي بويا صحبتك تا جهلي بويا آفرتك بیتن ایکاد گل یا گازن داخل بود کاتن مثلا مالا من یا ویای کربیتن و پا چپ کم کیچه و نب دسته منو افتشته هبوینه بو ما چنه بود چه نبود؟ نه لف ما چنه بود اكيد تم تشتات كرن بتر شوق تربو كيش كات كرن طبعا بو كتشي بوكتي اه كرينا تشتي كيش كرينا بزاق ترى زوق ترى يذكر كان اما امي شينا واما بس طبعا بس كشكي بس بيفوزي يعني اغلبيه تشتي كتشي بان حتى جبالكو بتر حس كان كوربن وجا سيك بتر يا بيفازيا طبعا بله بريزونتاري بله تشهيا والله ما دوك شكرا كتا عمر دريج صاوي حتى الجواكي دا يا ولي هاتي تنشي بيجي ايكي كيتشا يانكورا بوتشي جبالكو جواك هميل سر هندي مازن بو يكو خلق حس كاتن بتر كرها بن وكيش نبن يا ولاتي تنشي بسياري بكي دما تو بسياريش كساكي بكي نش شفا بيتن اما تو دي حسكي بزاني كيتشان كورا حتى نيلا ني ببيتن حتى بشتي چند كيجي تنشي بسياري بكي بسياراتا جريداي تشيا دي خلق هزر كاتن كافيش قصد بيان حس كاتن بزاني تن كامن كيش هيا يانكور اساس دا يانجي چه اساس بونينه تني بسيارك ساده وكي مش كابراي كري كاچزارو كنه كيج بن قربنت عمر دريج بن صاوي ستشاوتنا خير السلامة بوزارو کا چند کات کرن کی ما گله کا خودی گلک راستی برا بترجل کت کرکایت هنید کچات کیمن کچکات کی من باز بیجم بالعكس بتريد كچكايت هي نولایت کچکات جان ترن جاتك کرکات نه جانن هند اها راسا تا كيتش هنا كور هنا ولا مکرایک هی تمام عمر دريج بيتن ام بسيوله كيف بله بوچي خلق حست كان وانا كور هبن نكتش بوچی خودی فرق کچه کرینینا کچ بیت کر بیت هم تشبه نصیبت بتراب العالمی بدات امروی بس جواکی ما دا برا بتر دبینی گوا جن برا خسته خانه دبیجنی کچه آن کرا اولی که یعنی ایمایی بتر دانا کریش کچه وتبيني ما بودا خوشه نه والله بالعكس يعني هالمروف از خوب تني كتشكم يعني از ايكونوما بس بابا مد قالك جرى يعني بسيارت كاتو بيجت خزي همي كتش مهابونا يعني بالعكس رب العالمين يا قلتي سيك كتشو سر پروردار راست پرورده بكا دي بتشا بحشت تش بينافيتن باله داف مفرقه كتشي كورينينا كش سر سري كوري كاتيا تمام تبيني قالك جرام آریشن جواکی چید بن جبرگو خسی و خزیر حس کن بیکا وانا کور هبیتنو حتی گلک جرا جدل چید بن سرا هنده اكيد افا مالا هميا ده هي قالك حسكن يعني بيكت وانا طيبت نخري قالك حسكن قربان كجبت نعم حقربيتن شبينا بدي كيف وان قالك بجین جیان یا بردامه آنکو وید کرو کچ هر دو هبن ما نبید بس کر هبن و کچ
بله والله يعني جيانيا برداومه دي بكتشاوي تدب بالعكس يعني بكتشاي هادي افاقرين وبكتشاو افراتي منه یا چبوی فرقا کچی و کرینینا هندك تبينين كورت السربابتي خلا ايكي وهر السركي اگر بجين لاين زانستيان جي علمي هبونا كچي يان كوري گريداي ظلامية او هكي بجين دما گريداي ظلامي بيتن آنکو تشتکه حس کرنا خوده آنکو دوید ام راضی بین بوی حس کرنه یانجی بوی قدره او خدای دایمه دما توی راضی بی بوی تشتی او خوده دایته آنکو توی راضی بونه که او راضی بونه خیرات دایه چونکی خوده خوشی و بختوری بو مهمیان دویدن او خالک گلک ظلام اوید کنه بهانا هنده که جنا دوی بینن یا سه بینن یا چهاره بینن زور جاران بجین اینا جنا دوی یا سه اما خود وی بابتی نه که چی گفتشته که بجین شرعیه و یا سایکا خداییه و هکل بجین یا بی مناقشه ام هند دانستاندن السرناکین لی هبونا که چی انکوری یا کلیه اگرک کو خزانه کادیتر پیدا بکت یا خزانه کادیتر چه بکتن اوه خاله کاریتر خالا سی گلک جارا آریشه ده چه بن اتنافبرا خیزانه دا هر گریدای اوه چنده هنه چه کچ هبیتن یا جیکور هبیتن زور جاران مایتی کرنا دیگه او بابی السر کوریوانا بیده اگر حتی کرجی گازندش خیزانا خوب بکتن جبر چه جبر کو دیگاوی یا بابوی بجین گازنده کریه دایک نزانیتن کج بیتیان کور بیتن یا گرنگل دفوه زحمت یادیتی نه هیوا بجین افزارو که هنه یه ذکر خدان کری دفوه بیتن یا گرنگ نبیتن بونا زارو کی آزارترین آزار جیانه دا آنکو آزارا دویه پشتی صوتنه دما دیک زارو که کید بیتن بجین هند آزارت بتن کو آزارا دویه ات جیان همیه دایان جی ات جیهان همیه دا جیانه که بختور بو همیا یا تجی حتی اصلا شیم بیجم اول کچ یان کر یا تجی هر دو بجا چی کچ کر کچ